Hello! It's August 13, birthday ko. Happy akong maray. May early morning gift sa ko, hali sa kuyang unika iha sa kasi sindang mag-agom. Salamat na mara. Ini ang sa kuyang bunsong apo. Ay, iga pa pala sa Pilipinas si Elispa. Sabay sindang years. Ini si Carrie. Iyan ang eldest kong apo. Kas. Mag-aasikaso kami tama matrit da sa kuyang lunch, birthday lunch ining mag-agong. Happy akong maray. Halat may pangayon sa Manay sa Kasamegan. Yan o, tamay. Kedron Park Hotel. Digdi nag-decide na mag-lunch celebration ta dahil may corner mga kawatan kan mga aki. Tamay kadakol kaming kaibang aki. Yan ang taon ni Megan. You look like a present with a big ribbon on your head. Yeah. Actually, that's the birthday present. Oh, you're the birthday present. Ah! Hello, baby! Staring at the sky. Ito, look. Sunday all day. 59. Oh, what is this? Sorry, and that didn't. Accident. Kenapa cinta? Apa sarabay? Happy birthday, Tita. Hello. High chair there. Hindi naman ako nakikilala. Ayaw niya. No? My godfather. baby may mga stopper ang payo para pag nagturorog day magpapara
Laylay.